en ɗaninoke tawi ɓe ya tigi on ɓe wataɓe hande kadi ani kono ɓuri en soñjude mesbari enen ɓale ɓen ko wiyete kon sérieux organisation ko ɗum ɓuri en soñjude ko wiyete kon organisation. Donc oui, mot, la discipline. La discipline, voilà, en un mot, la discipline. Pour nous, parce que les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la Seconde Guerre mondiale? Ils ont fait un accord avec les Américains. Plus de 50 000 étudiants chinois chaque année vers les États-Unis. Chaque année, ils sont tous diplômés à Harvard ou voilà, dans les universités américaines en technologie, technique, tout cas. C'est comme les Indiens aussi. Tu vois? Donc, on n'a vraiment pas de vision de long terme. Parce que ça y est, bon, on préfère souvent avoir des raccourcis parce qu'il y a tellement de pauvreté chez nous. Il n'a bon, tellement hackés qu'on soit obligé d'abandonner pour travailler. Donc, nous, faut, c'est une question d'organisation. Une organisation de rigueur et de la discipline. mon frère de marido yimbe mon frère de maddo yimbe jangobe ampagay wano bibbe amen menen fu mi biddo jiwon aran non do ko 25 ans ko do jangi dum manni kono lambe men ben be hebale on esprit wano turki ben warri do ni man wala kagame warri do ni haba institution noddugol bibbe abdo habala mon frère noddugol bibbe men be bibbe ginebe ben partout ko be won fils de Mandeng accio ya gayna go yankadi vraiment min ni kan wano be hebali o parce que turki be ben ko be ko hennu way be avancinde ko parce que be hebi système be hono diaspora be mabbe ben e bibbe mabbe surtout bibbe mabbe heba ben ton wano bibbe amen do ni be noddita ben tigi on si tayara da jangi fi medisi ta yahi turki on no banque mabbe national on waɗan jonde ñawlete budget ko wawata waɗirde clinique privé ton maɗum gollana on clinique jiɗi on turki on maɗum sa falaka howde ton hara ko allemand falɗa ɗumannade ma ko suisse ɗo ma ko ɗuma onno wallitoɗa ɓe jannugol yimɓe goo woɓɓe ko hara ko en ligne woɓɓe hara kadi ko onno aray onno allemand ɗumanno quoi ɓe a turkijo kadi sa ari onno hara ko arɗo hara na ɗo heɓaɗa mawɗa hiɓe mari système onno bang onno état maɓɓe on ñawlayɓe sa heɓoni ha heɓi onno séjour état maɓɓe on ɓe ñawlete budget ko wawata fuɗɗirde waɗde petit business bon premier une année on a yoɓata hay fus est ce que a faami prochainement yoɓa sinsi ko fanɗi onno ko fanɗi seeɗa par ce que ɓe andi an a citoyen jo sa heɓi onno 50% a nattay ko leydi ma est ce que a faami on système walli ɓe on système Erdogan heɓi tigi on ko ɗum waɗi ɓay diaspora on fof soutenimo hay tara o ala wadde piiɗi no fof falirano kono ɓeyde ɗum ɗo c'est mieux wano ndaare kagame kañum kadi kankadi ko c'est la même chose ɓay ɓe ɗum anni ke ne hari ɗum fof eɗen piirde o nodditi diaspora ɓe jooma hakkille ɓen jooma gandal ɓen par ce que ɗe mari ɗo yimɓe buyi hara ɓiɓɓe men buyi hara ɓe mari discrimination sabu fi couleur on heɓugol golle ɗe ɓe jangi ɗen ma niveau ji maɓɓe ɗin est ce que a faami hara ɓe oblige waɗgol golle ko tawata ɗumannaki enen noon état ji men ɗin heɓali on idée waɗugol onno noddutugol ɓen est ce que a faami directement ɗum indirect fi yoɓe waw wallitade enen honno occupé o poste ɗum wo sikkay woni taguɗo on ayi ina fino avancira ko wujjettugol jawle ko leydi ndi gollirte kon ay sakita e aduna on sikka haray tigui on heddoray ayi yero en heɓali kagame ɗo wattan tuyiɗe ɓe keranaymo probléme ko nemata fi tigui on onno ko pays makko woni ko avancude fino ɗumanno par ce que faala waddodirde ko kanko e Congo neɓataɓe sutena Congo fi natugol déstabilisé fof ko e golle goɗɗo fof voilà wonno Gaddafi kañum kadi fewna ko ɗumannino fewna ko wonno golle ko ma souvent ko même systéme ɓe woni ɗumannade Gaddafi mi wayni ke on nani joni si ɓuri seeɗa si Allah jaɓi Gaddafi ɓayɓe attaquimo enen Afrique foppo jooɗi fanki ɗullede hari onno projet mo jogino on ko avantage Afrique fof ayi e jooɗi ha o wara joni noon tigui on konko wara ɗon ko armuji ɗi o jogitino ɗin saki andi ko ɗum waɗi Kadafi oya ɓes barɗe andi ko ɗum waɗi Kadafi ne jentima Kadafi ko debbo wari mo o yo o meemi ɓeygu Sarkozy oya yummirawo mo Sarkozy acciti noon jombi Claradio ongo waalo andi ɓe yowno fi médecin bulgare ɓe négociation to a faami ɓay ɓe yeehi fi on négociation
o memi to ɗon ɓeygu Sarkozy ɓay noon Sarkozy andi ɗum Sarkozy jaga ko ɗum beeɗiɗir mo Et Rama, tu as des preuves de ce que tu dis là. Ok, non, mi anda kono mi andi Non, tundo. Rama, vous voulez Rama, ça, oui, non, c'est même pas ça, Rama, non, ça peut être cela, mais attends, la cause principale, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, cause principale, il y a beaucoup plus de rumeurs. Aujourd'hui, Sarkozy, il est face à la justice française par rapport à beaucoup d'accusations, et surtout qu'il a reçu beaucoup d'argent de la part de Libye. Et d'une autre part aussi, d'une autre part, ok, on l'écoute. Mais il y a un domaine Amadou, on va écouter. No habbo fils demande hala be preuve mi nabana be fop mabbe preuve on kadi enna e be won be ka panel lo fo mi nabana be preuve on himo existe debbo yaldo non e Sarkozy elle est venu elle a écrit un livre où il y a la télévision France donc on explique on c'est ça le véritable problème donc habbo tout parce que Sarkozy donc hande kadi so memuntuno don be ngumako andi si goddo memi be ngulando on don la follo Sarkozy a divorcé de sa femme. Personne ne savait pourquoi il a divorcé de sa femme. Non, si mi naɓani on ɗon vidéo mo yiyay toon titre min mi ƴettani livre on be titre ok mi naɓanayi on vidéo on yiyo debbo wonɗo explicade on ka télévision haɗano gata wola ton o wola inde livre yaltoyɗin piiji mi yalta feke ko probléme principal on on famali ono ɓe wolde koye fi buuɗi ko jonni ko woni probléme ko fi rewɓe ɗum wari ɗo i gorko yinni jokka e debbo ɓeygu goɗɗo ɓe waray Sarkozy ɓeydi yoɓe beebi innude buy kay andude ko passé ari kala fino bonjour, je vous salue s'il vous plaît, je vous salue là. Mi yuri ke musidɓe fialla salminama onon kadi yafo ɗon lan quoi mais o grand ɗo mi président jangon quoi. C'est la première fois yafoɗolam ko network acce wila blow mais 2 minutes tumminatita quoi lanka yasini ka tumbere ɓuuɓol mais lam fala tun yewtudugol na yewtudugo grand ñon ko jabbagol mo tun seeɗa afta o yewtay ko lutti ko mais ko gonga ko debbo bonnanta gorko ka hoore leydi ɗo e nani piiji bus e nani Suma Woro e nani Samori Touré e nani Annabi Youssouf e yii fof hay ka Qur'an mais que c'est la première fois mi nani portojo canadien de no wola fi Kadhafi o tuusori ɗon aduna on fof ha o tuusi comme ɓurɗo marɗe det hara ko wonɗo suu hara mo fayda mo tawaka e det hare ko Kadhafi ka pays Kadhafi mais wiwgol hande français ɓe ñaawi président jomum kamɓe tigi ɓe ñaawimo ɓe sokkimo tawata no implique fi affaire Kadhafi ha o soke si tawi an hande a yalta wiya ko fi debbo Kadhafi a hewɓuɗo duuɓi kam mayata hara ko fi debbo warimo ça m'étonne trop ɗum no étonne yimɓe ɓe garay que c'est la première fois mi jejjima noon an koto o prévement ɗo wonaka panel ɗo tun to waɗamo présentude e na fi haala no weli ɗo tun adda haala kan présenta kama fi dizaine dat oya mes bari wolɗugo min woli na mes bari ko an mi woni innande ko an goye mi woni haalande an wonɗo wolde on an wiwɗo gorko komi debbo ɗayde la koto awa yitoma gonno hawjide anni min network min e ngala yeddodirde mi naɓanayo na yeddodiral mi gayna billahi laka neige ni lan information wonɗa hollude c'est bon voilà ko hendi kon j'ai entendu min kadi mi jenti panel ji ko mettirtala goɗɗo wolay to goɗɗum ɓe ara ɓe démenti sa wonti non ko aduna ɗo ko noon kere nelaɗon kere o démenti saka neɗɗo sa démenti saka démenti sude la joyti preuve mi addanayo jaɓali no woodi preuve ji ɗiɗa jaɓi no woodi preuve ji bugaɗi ka Google hara ko ferandeji ɗa jaɓi ɗum min mi daari ka mi ɗum ɗo noon goynaka Google iwri gasi mi jone ɗum exemple landoma network ɗa andi probléme médecin bulgare ɓe ɓen ɓeɓe Kadhafi nangunoɓen non mi anda ɓaynam fenani
voilà ko ɗum waɗi ɗa yeddude par ce que ko on probléme noon Gasi joni gentleman tun awa mi explique ko quoi gentleman tun mi explique ko quoi likide kono mi haalande woni ko on ɓen médecin ɓe bilgarɓe ɓe Kadafi nanguno inni wo ɓe naɓi sidaka pays makko ko ɓeygu hari Sarkozy laamaki ɓeygu makko yeeyi toon yaadi e équipe goo si négociation no ɓen accitiri re a faami ko on tumasi noon o memi debbo ɓay noon Sarkozy andi il a divorcé de sa femme voilà joni noon jenti ɗum noon joni jenti kan haalama ɗon himo nangi woɓɓe o implique ɓe accusation joni ko arɗo négocie ɗon on kon ukkimo e probléme an ɗa wawi miijitade ha ka nder hakkillema ɓen ɓe ronka e porto an est ce que an ɗa andi janfa ɗan est ce que ɗa andi ko ɗa andi qui entoure Kadafi c'est des femmes qui gardent Kadafi min Kadafi ce n'est pas ça qui compte non ce n'est pas ça qui compte na kanko tun woni rewɓe ko Kadafi no feewi Kadafi fu so feewa jenta tun gasi jenta tun est ce que ni ɗa hooli Salman omo Saudi no feewi ɗa hooli ɗum awa gasi joni jento noon ko pouvoir on ɗe haalde fimu Kadafi ha hande aduna on depuis a 1900 nango inugol Afrique tum ha hande aduna on heɓali président jo marɗo importance ka hoore leydi ɗo ɓuuri Kadafi e Saddam golliɗo on ɓuuri joni jento ɗon ha mi gayna an fi Allah mimi natay woni lankat tumbere mo fi Allah hokkam awa 1 minute awa fi Allah joni jento ɗo ko Kadafi tun joneti leydi mum ndin hay États-Unis ɗo États-Unis yoɓata jibinande Amérique Kadafi yoɓayno jentoɗa ala ha mi gayna 1 minute peut 60 secondes s'il te plaît ko Kadafi tun woni o inni kala yawɗo hôpital wota yoɓu visite taw yoɓu ko ñawnirte kon o yaa opération hay fus ko Kadafi tun wi essence ko sodita essence ka nder pays am ɓay ko ka leydi men en fof ko yo jibina ɗen ko yoɓirta essence fof ko fitu ya ɓeydan ya contribuant leydi men ndin an kadi wona patriote o ko Kadafi tun wi ɓay a jibinama ka hoore leydi ɗo pétrole no mari jawdi ha mi yoɓete kadi ko Kadafi tun waɗi ɗum kanko tun e Saddam e Saudi wana sifa ɓen ɗon mais est ce que anda wawi ƴettude ko porto an nasariyanko al yahuda ko Allah wiwma fannin a wayali mo maɓɓe non frère a yejjiti poyen jigo kadi sa jombi o jonnete galle mi yejjiti est ce que 150 000 $, est ce que ça mi yejjiti combien voilà mayn non Kadafi ko waɗi kon depuis en 1900 il n'y a pas eu un président qui a donné le droit d'un citoyen de son pays plus que Saddam e Kadafi fi Allah enen dono go mi ala halade Afrique ko enen julbe be ko fameten an nasara al yahuda Allah wi en fannin en wayali wa mabbe en wadali ko be fala ko be wayata wa men be jabata kadi progresser Kadafi o ala bien e der Afrique fayda ala les 54 pays gasi ala mo bona kono non an wonɗo ɗo toñude comme far Kadafi ɗaɓɓo preuve moƴƴo naka panel ɗo tomi faala ya représente ɗum ɗo ɓay tun a fuɗɗike hande Kadafi Europe ɗo abi Kadafi jeyno mo marno 400 milliards de dollars ko banque Europe ɗo Nesbari don ma 1 minute network comprend ara woni jonna preuve ji maɗi wata ɗo e son waɗa ɗuma ɗo preuve ji ma boy mo joni vous êtes pas on a forcé on fait be hudo assalamu alaikum ato hakke abala mi wuri ko no fo abala ayuri kala mi do halude abala c'est pas obligatoire ko ana ari na do ko sada modi do ma kada parce que on kala mi je fils man dan kadi wola parce que no on dit qu'on des bons jajarama respect à toi mais wallahi tallahi summa tallahi e hebali président oui je t'écoute oui okay yimɓe ɓen fof woni wiwde Gaddafi ko warira ko falno ko satellite africain banque union africain e on compagnie arrière africain ko kanko wonno jonnowo onno finance bailleur de fonds ça veut dire o 400 milliards de dollars ko marno ko banque jiga o faalaɗi retirde natta Afrique merci ɗum haɗi on sena kadi onno Europe e Amérique ɓe mari crise économique est ce que mo jonni Obama 32 milliards de dollars naɓe pi kadi o récupéré 32 milliards de dollars fi waɗugol télécommunication pour Afrique hara yoɓata wifi en yoɓata communauté réseau hara fof ko Afrique créata hoore mum
way ko reach hari satali ton fuɗɗamal adno mo clé banque mo 200 milliards de dollars nder Cameroun hara Afrique ñawlota ko hande kadi aérien ko sabu ɗum ɓe waririmo fi Allah jajarama accudugol ɗum ɗo accudum ɗo fi Allah mi jeytima boy andi network deƴƴinti ɗum wonta jippi ɓerde ma nden anana ko nene haalita ko mami maasi boy mi monatiti enti original boy parce que dalde fi président ko yan on ɓe jogui kadi fi porto ɓe tigi ko haali fi makko canadien ɓe network ko jangol ne o maali jangol no nandiri la original de mi natiti non ka der ka woni ka woni ande pitta ko soldaɓe fuuta ɓen non haray bon jippintin mi haala network goɗɗum network famali est ce que min mi yeddi on ko won ɗon haalde kon ɗo ɗin probléme de finance si joni accum yami futtogolle mi jenton iɗa jaɓi ko Kadhafi ɓurno marde importance e nder Afrique fof ɗa jaɓi ɗum Kadhafi fusmara importance ko bandi no an a hiɗa Libye a hiɗa Afrique an jaja ya foɗala non minen ko Amérique men mayata ɓe surra men ga hay ɓe naɓata fu rew Afrique voilà ayi min lan Amérique ni yo Allah dandan hay ɓiɗɗan heɓa ɗo duuɓi tati mi nattemo Fouta Jallow sodino koye berɗe ga min mi falaka hay ɓiɗɗan janɗa Conakry ko Fouta Jallow maasi ko amen pita ma maasi joni noon grand habbo tum min mi innani Kadhafi mara probléme de finance komi inni cause principal on debbo ɗo non ko an go on naniri on renseignement an go yo seediti si ko an ɓe naniri estina an go omi naniri on renseignement network yafo min ko nemi haali tan wona on information na bandira on kañum kadi invanti ko kadi ko hendi ɗon information makko on waddi andi information goɗɗo kadi quoi ene grand frère la wawma ene si naɓani on ɗo information on o wawa mo partage rek ɗo yimɓe ɓen fo yiyamo information noon na nokku goto tan heɓatamo wona nokku goto a heɓanamen mo Jeune Afrique heɓanamen France Afrique heɓanamen mo RFI heɓanamen mo nokkele buy na nokku goto tuka hoccata piyum innamen ko ɗum ɗo mais wata jeɓintinno frère network min la wawi addude ɗo ɗuma on ida marimo ka Jeune Afrique damarimo mon frère waɗu doyi min ko mi lardi grand alpha ɗo si mi wawi naɓani on vidéo ngo wawa o wadde ɗo fo yiyamo wona on vidéo ɗon Allah jento network fi Allah na ami woni landade ko ɓe ɗo jooma panel on si ɓe wawi haali ko falɗa ko may jonne goɗɗo haala ka la wawi wadde grand frère alpha non min mi ala tan Portugal ni vidéo I'm very tired grand alpha min mi yeddani ko ɗum ɗon inna 100% ko on ɗon ko wooli ko gara kadi ko noon woniri min mi yeddalimo goy parce que guerre de communication ji kadi haray no woodi o yii voilà min komi wi'i yo addan en renseignement harana e vidéo goto o addana en Jeune Afrique o addana en Lens o addana en France o addana en nokkele buy harana wiigol ko kum vidéo no porte ko ni jokkiri en bonnugol fi men ko ni donc abe an ko feƴƴi Jeune Afrique o yiɗa hooli Jeune Afrique andi min alma Jeune Afrique tum komi inni Jeune Afrique ko gorejo Alpha Condé on ko ɓen jeeyi ɗum voilà bon no e waska andi Jeune Afrique ko Maroc jeeyi min andi ko Jeune Afrique ko Maroc jeeyi mais renseignement ji wonɗi ɗin ka Jeune Afrique la plupart parce que mi déroulement Kadhafi mi déroulement Sadabi mi déroulement hay Bernard Kouchner sur le monde entier la plupart tu es d'accord avec mais c'est pas tu n'es pas d'accord avec tout. Non, voilà, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Jeune Afrique aussi dit. Ça, je ne prends pas. Mais à 80%, je suis d'accord. Ramatou. Mais elle, Djaja Rama, ce que tu es en train de dire, si tu as des renseignements, sauf une seule vidéo ne prouve pas. On a c'est bon. Est-ce que dans Holy, nous, vidéo? Mi hande ɓeɓɓita ɗon wona vidéo goto woni preuve ko vidéo ji aduna hara ko ɗi bus yaltini CNN yaltina France 24 yaltina RFI yaltina piiji buy yaltina ko ɗum ɗon woni vidéo goto no wona preuve de woni est ce que preuve on ko fiable est ce que preuve on no accepta merci c'est ça voilà alors la yade futtogolle lan jenti o min o panel mon ɓe no welala original aga wota TikTok samna ɓe
mi monaki ko nini hali ta Nuwa jaja famali nini non nuwa. bosa ari wila e wadu doy hay bosa ari tayla wadu doy boy fialla ta mi Nini monaki ajawi tension ma ajawi hanfe. mi monaki mi monaki Yo, boss, billahi yo, ma, wallahi wadu doy. fialla haɓɓe mo natte maasi ko maasi o wulɗama ba monaki boy ko ni mi way nena tigi ko ni halirta boy fialla ya fela ya fanela awa comme sonke mon ko ni mi halirta nyani kam natika panel fulbe be ila wala sonke min accanela wo Ayta o jawi woni wo min ko mi gorko frère min mo min nami gorko ko mi debbo. yito mango harna wayla wa yito gorko billahi Min ko mi gorko laabuɗo minen ayi min ko panel ɗo ko min toni ɗo debbo ka minen min hulata algeri. awata ten toño en ala ɓuri kada to ñam e Allah mo angana nalgo ko mom ma wolande ko andi a ƴawi tunga son kiyam mi inni cause principal on ko si on ɗon debbo ɓe itili oya waɗi to ɓenni kada fine waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe yaɗa ɓe wari mo kono mone on ko ɗum ɗa kono an hiɗa ƴawde sonka président ɓe mari ko ɓeydata kon étoile si on étoile ɗon memama sa memi ɓeygu on ɗon lando ay memitimo an fima ɗanoto donc ɗum waɗi kada fino oya ɓay Sarkozy andi ɗum pour ko dayo ɗano kankadi o wacciti divorce ɓeygu makko par ce que so memuno ɓeygu makko tout fi makko ɗanotomo c'était une question d'étoile mais kono ɓay o ŋaccaɗe hami gayni explique nde oɗo ƴawino sonkude ɗummi tawi yomi fal Bon. Mais ça veut pas dire. Bon, bon. En vidéo mondiale. Donc, moi, j'ai vu ça. La vidéo explique comme tu vois, pour te dire que ouais, j'ai déjà écouté. Tu vois. Mais, en tant que Afrique, si ari katelen ka golle Kadafi mimi na ko wadi ko president yo ay goto wala li sigaru non ender Afrique. Si tu veux tu peux me poser en comment. Là je vais t'expliquer. Si c'est nécessaire aussi. est ce que hande Donald Trump toñaka fi debbo o laamaki ɗum koye hoore men enen julɓe ɓen tun e africain rewata Donald Trump toñama mo violi debbo kono hande o laamike fi Allah acce jogoɗen position mo ɓurɗo wonde positif o min ko ɗum no tumi jeeji en quoi mi monanaki ma jajarama billahi ƴanga famali hiɗa andi violugol habbata mi wolu on mo dolugol jiwo e dolugol ɓeygu lando na goto lando mo mari étoile joni noon c'est une question d'utiliser l'étoile du président est ce que non anani kadi ka Sarkozy zini kadi debbo go harana ɓeygu mum anani ɗum kadi min ɗebade ɗon a darani histoire jento moƴƴam explication voilà no woodi kadi est ce que sabu ɗum ɗo ɓe ɓekkisimo écoute network an ka lanɗo étoile ma o min emo wona lanɗo na en étoile goto joni noon an hiɗa jombi debbo ɗimmojo ma toon ara nana on jokki ɓeygu ma hara ɗa andi on noon il veut utiliser spirituellement pour en finir avec toi spirituellement donc ɗum noon waɗi a renta hay lamɓe men ɓen Afrique gollitirayno ɗin piji ɓe ara ɓe nanga ɓeygu ma ɓe haloramo few si a memi on ɗon ɓe warama an gonga mahaye par ce que ko spirituellement ɓe woni utilisé de ɓe memdo debbo pour t'attraper donc ya fam falaɗo debbo beddo debbo lando e falaɗo landon tigi wargomo koko ɓuuri jento network minuma hoodere lando e hoodere mo wona lando na goto anani komi haalanma kon a wawata hay ministre ɓe ɓen ɗo si goɗɗo andi toon ɓeygu makko goɗɗo jokki ɓeygu makko o memi tata ɓeygu par ce que a memay tun ɓeygu ma yana Charles White ɗo ɓay ɓeygu makko innama jokkodiri e oɗa na o yani Titi Camara la même chose oya ko ɗum waɗuno c'est pas pour ne rien ɓe jokkonta yimɓe marɓe ɓen ko hoodere ɓeygu maɓɓe kono annaɗa fonkude miɗo faala humpitade goɗɗo nanandela Ramatu nande ma wiɗa Kadafi ko waɗi ko Sarkozy seede ɓeygu muɗum mi an daltina gon ko mi nani ɗon ko fene ko laamu tan joni haɓumi explicanama an tigi ɗa famay ko nanɗa ɗon ko c'est invraisemblable Sarkozy o laami tun hay avant investir makko ɓeygu makko déjà yahano ka investir makko ɓe seedi Sarkozy o laami tun o seedi e Cécilia Sarkozy ko Cécilia Sarkozy kadi landi divorce entre maɓɓe kamɓe ɗiɗo ça c'est le premier point o laami tun ko 2007 waɗi Sarkozy il a invité Kadhafi à Paris ici
ɓe waɗiti tante on tuma fof wari ɓe welti jusqu'en 2009 kako 2010 Sarkozy invité donc Sarkozy il a été élu en 2007 o seedino e Cecilia Sarkozy en 2007 parce que on tun éli o wondale ɓengu makko hay 3 jours ma 4 jours kaduma kapale de l'Élysée o seedi e ɓengu makko donc moi je ne comprends pas qu'on Amadou Ba hari Sarkozy laamaki si Kadhafi waɗi ɗum ɓeygu makko non, ça c'est non, c'est invraisemblable. S'il te plaît, andi ko phénomène makko invraisemblable. Kon Sarkozy invitani Kadhafi Paris. Parce que hari ontuma Kadhafi no sanctionna wala embargo dans le monde entier. Le premier président occidental à inviter Kadhafi en Occident, c'est Sarkozy. Donc en 2010. On a pris un ennemi de Marco, il y a pas de ñaari. Non, ça n'a rien à voir. C'est invraisemblable. Parce que Gaddafi finance campagne Macron, 50 millions de musique de euros. Voilà, dans le cadre de récompense au goal Sarkozy, c'est récompense au goal, récompense au goal. Kadhafi finance campagne Macron. Nous avons invité nous l'avons Seydino Bengu Mako ya Nebi. Donc ça c'est des histoires. Amadou Ba inventées depuis. Ay Sarkozy la ma si ɓeygu makko yeehi waɗugol noon deal kono ɓayda jooɗade ɗo ñalanko ɓeeranmoɓe serti bilan anndi ko laamino tun debbo ɓenni o jommi karla Jaja ya foɗala Jaja mais wallahi mi famima quoi non mi famima non na hiɗugol Kadhafi wona hiɗugol aylan min wona hiɗugol goɗɗo he hiɗu ko goɗɗo waɗi kon wota hiɗu neɗɗo moƴƴo ala ko Allah tun woni perfect a faami mais ono ɗo andi rotirego ka Kadhafi ɗo wolen fi goɗɗum go c'est mieux je pense parce que ko jogitiɗon ɗon ɗon jogiti min kadi komi jogitiɗon lan jogiti jonno an a goto ka hoore leydi ɗo mi yi portoɓe wowluɓe fi Kadhafi ko ɓuri wonde importance Kadhafi ko a goto mon frère Kadhafi mi nalima o gollade joni oɗo joni ko honno goɗɗo jamforta ɓeygu goɗɗo on o ara o laamo o invita ma kadi ka investir makko preuve ma o wona valable boy andi onon ko waɗata ko leeyo walta famude o jogide kaka télévision fof wiyete secret ji ɗin ko yimɓe jogitiɓe ɓe garata wowola ɓe invita ɓe wowola ko ɗon gandataɓe ono ɓaylon sikkude koko feƴƴata jeune afrique ko ɗum ɗo woni gonga min mi helima min ko mekkita ɗo géopolitique ni ko fiyonno France sokani Sarkozy awa France ɗo ko sokani Sarkozy ko probléme de fraude ɓe soki woni mo sokirde parce que kamɓe toon sa addi mbuuɗi ka leyɗe porto ɗo sa yaltini grosse montagne ni a woolay hon toon wi ko ɗum ɓe woni moye nanguirde ɗo konto iwri fraude on konto iwri fraude ɗo ko campagne makko iwi fraude mbuuɗi ɗin ko honto ɗiwi trash majji o andi frère milan occupé nani lan defude haako pute ɗo e lan dankade ɓiɓɓe min ni mo haako pute ma min kay lan defude farine e pizza min kay lan moƴƴinde pizza yo Jaja awa gasi moƴƴinde pizza o salde Allah awa toñu huruɗo kono ta toñu mayɗo boy Kadhafi hande depuis en 1900 heɓaki wa Kadhafi e Saddam yow renseigno ɗa moƴƴa e jeejima Ramatu Ningo ngandola ngande ari mo wata yewtu e goɗɗo fi on information e panel hande kadi no ko gona na ɗum sincèrement crédibilité ma on ɓe so ɗon faala wonna crédibilité am boni sage on mi selata min naafi o woli ɗo joni on ko jotto information mo ngo mi selata information mo mi hooli o mi selata min naali a hoolaki crédibilité am ko bolata TikTok ɗo gonɗum waɗatala maaye e wona ka panel ɗo fi renseignaggol tunde ko renseigngol e renseignaggol mo be men no renseigné goɗɗum kono he kono wona renseignement moƴƴuɗo ni toñugol goɗɗo hoore ni tum Kadhafi he Kadhafi ce qu'il a fait dans le monde là Kadhafi ce qu'il a fait dans le monde là même un président américain n'a jamais fait cela hari noon ɗon e tracé moƴƴogoy hari sise mo no laba ka France et Amérique harlan fala ukkitade ɗo mais natuɗa bonnuɗa haala ka fes mais ici mon frère nami d'accord ma parce que Gaddafi o waɗi ko moƴƴigo dernier temps kono avant ko kan feno ko rébellion waɗteno partout Afrique kanko financayno fo no anno kay ɗum ɗon
voilà na famin do haray Gaddafi ko moƴƴitugo waɗi o wadno ko boni ha L'état preuve. Johnny même preuve ma Ah, en bon frère, Johnny même preuve bon ma. frère. Johnny combien de pays non attends Bon attends frère. grand. Ah, Je bien pose la sûr. question à toi. Où Kadhafi a organisé des guerres en Afrique? Donne-moi les pays et tu me donnes les preuves vraiment réelles, s'il te plaît. fof no andi ko ɗum wonano kadi weede ko kanko finansayno est ce que a faami ko ɓay kanko e occident ɓe haɓi o tourni o arti o watti hoore makko pan africain o ñawla lamɓe africain ɓen fof on kala jawle o finance projet ji ko wowle te ko woni goɗɗo buy ko preuve ji ɗi woni goɗɗo jonno en preuve kama ko wona passé mo wowlugo ñawli ɓe to, jawle jonno en ɓe preuve. falaka yoɓutude ayi hay même jonno en preuve fiyalla ɗum mespari no mari gonga Kadhafi no tawa e warɓe ka Sarko oya l'autre là comment il s'appelle Sankara son nom est cité dedans o tawa e déstabilise ɓe guerre Sankara on tan o welda e occident e onon kadi miijite kon ɗo wolde kon tan toñu mayi ɗo tan toñu fure o mayay goy o mayay immito ɗon goy Sankara ka maayi hari Kadhafi e occident hay welda accu ɗum ko France wari Kadhafi oya Thomas Sankara ko nde ñande o maayi ñande mi jibina Thomas Sankara en 87 ko mi jangi comme min kalmama wolani honto a jonna men non on preuve ɗon on journal ma ɗon on date ɗon no sofi waɗɗoyi Oh, no, ɓennugol ko mesbari yuma ɗon kon Kadhafi no tawa déstabilise ɓe pays ji Afrique buyi mo ɗum ɗon ko gonga makko ɗum ɗon ya rien à dire ɗum ɗon information preuve on n'a rien à dire donnez les preuves il ne faut pas parler pour parler heɓɓami gayna la fala wulgol ɗo ala a yewtu ok on wacca hakkede min ko o network joɗo mi faala adresse agol e mum quoi musidɗo jarama ɗa jam jantum koto ok lan e plein golle mais sisemo no weli lan vrai billahi la moƴƴinde ni pizza je wonde retardude mais lan e plein golle lan jentima koto haalu ko alta ko fo lan jentima ok joni en fait hanki mi hawruno e live maɗa wolde fingol leñol men quoi donc ɗum mi falnoma juste rectifigol seeɗa quoi par rapport meɗen quoi Abo. Mon frère, il faut parler Oui, attends. accio rectifia la accio no moƴƴi ha neɗɗo wonɗo parfait ala rectifia accemo wowla fiyalla Lango wata do ko ni so pane lango o feƴƴe life go ɗum ko to regil ton ɗum wona ɗo ok non na fit ɗum ko fit ko rectifigol mo mi falano abon grand si tawi ko wonɗa wacci figol lam na probléme a wacci pinam ko feƴƴe pane ɗum haalta ok cippinam c'est bon cippinam merci merci cippinam on avance oɗo kadi a riya pas là pour la haine on n'est pas là pour la haine goto kadi wona parfait no gasa mi falji ko gonga mais no komi wi min komi network daru inde an nenta ko network min komi network ko réseau kala ko alors continuons sur l'Amérique et la France je vous ai trouvé sur ça mec bon moi je vais dire que non ok testez-le vas-y non rébellion mo ɗum ni on ko rébellion Côte d'Ivoire ɗum non 100% ko kanko finance est ce que tu vois tum mais na yo non tum joni rébellion ngo mbo kadi Libéria il a financé des non mais Pidjibou Charles Taylor mo tawa finance web financement ce n'est pas financement il a vendu des armes il faut comprendre les choses donner les preuves et ce qui est valable mec il a vendu des armes hey si da mari maro ayeyi maro si maro ko poson ko wadete ko network si amari maro aremi maro hiɗa yeyde maro ma ko siko ari sodi ko siko julɓe ari janto tuma mi gayna min kadi mi gayni si a yeeyi maro ma ko goɗɗo ari sodi ko yeeyi o posoneri ko goɗɗo mais o finansali goɗɗo ina waru goɗɗo non mi yaadu jonna preuve sous région Afrique non abolan mais tu n'écoutes pas en fait mais écoute abba mi gayna oula non ministre avoir le sens d'écoute en fait oui andi a doit avoir des différences entre financugol et yeeyugol quoi tu vois une différence financer à 100% vendre les c'est pas ce que j'ai dit mais nous mo tawa e finance ɓe guerre waɗɗo ɗum Libéria na wa yeygol tun arme de je sais ce que je dis cela fait la différence alors il a financé combien au Libéria dis-nous ça en quelle année merci
Ko quelle année guerre civile au Libéria? Alors seulement nous on t'écoute, alors on continue. Voilà, t'as quoi, Anda, Alanda, t'as quoi, Mila, Andi, Andi, on fout. Du début et la fin, je connais tout. Dis-nous, il faut nous dire, comme tu as débuté, dis-nous tout le renseignement. En quelle année il a financé, et en quelle année la guerre a débuté, et en quelle année la fin. Mais Adien, Toto, Hamiga, et Namoma Hollande. Nous n'avons même pas besoin de te dire en quelle année en nous. Faut, Adna, l'enfant, nous a dit en quelle année guerre Libéria ou Wadi. Je n'ai pas besoin de te donner les dates là. Mais nous, Kadhafi, son nom est cité dans cette guerre au Libéria. Kadhafi, son nom est cité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Kadhafi, son nom est cité dans ce qui s'est passé au Mali. C'est lui qui finançait les Touaregs. Tout c'est officiel, Kadi. Bon. Donc, avant la Yéta de Kadhafi, c'était l'homme parfait, il ne faisait rien en Afrique. Tout ce qu'il faisait, c'était parfait. Non. Faut pas en dire non. Donc tout est pas parfait. Non, Kadhafi, après, voilà. Kadhafi, à la base, c'est un parce que Kadhafi, modèle Macron, modèle Macron, c'était Gamal Abdel Nasser. C'était ça son objectif à la base. Voilà. Mais il ne s'est pas compris avec les Arabes. Du coup, maintenant, il s'est replié vers le continent africain. Mais avant... Maintenant, tu as commencé à marcher. Moi, je n'invente pas, en fait. Je dis ce qui s'est passé, en fait. Au début, c'est l'union. Modèle Macron, c'était Gamal Abdel Nasser. Tu vois? Abdel Nasser, il est mort subitement en Égypte. Parce que quand Gamal Abdel Nasser, c'était historique. Et puis, c'est les Américains qui l'ont aidé. La nationalisation du canal de Suez. Parce que les Américains, on nomme Américains, les Français, les Anglais, les Égypte nationalisé un canal de Suez. C'était des multinationales anglais et français qui ont un canal de Suez. Gamal Abdel Nasser, l'Égypte, on nationalise un canal de Suez. Grâce à l'aide des Américains, surtout à l'aide des Américains. Du coup, on tout le monde arabe, il faut un modèle, en fait. Comme si c'était le leader vraiment incontestable. Kadhafi, il a pris modèle Macron comme Gamal Abdel Nasser. Mais malheureusement, Gamal Abdel Nasser, il est mort subitement. Il y a une crise cardiaque. Après, maintenant, il a voulu continuer la lutte pour le No, ko ɗum hay warugol Gaddafi go aya ko kowet finance no. Donc, mais Gaddafi ma yetti jawle makko le meɗum manni. Gaddafi famondirali e leƴƴi araboji luttuɗi. Du coup, il s'est replié vers l'Afrique. Hande kadi o tawimo faala wadde ɗum on waɗi waɗugol union africaine o. So remarque sans l'Union africaine, on change l'Organisation de l'Unité africaine en 1998-99 à Sirte, le sens indéné, l'Union africaine. Kadhafi finance nous. Donc l'objectif c'était notamment l'union de tous les Africains. Nous non, mais nous Kadhafi nous déstabiliser les pays dans la sous-région, non, c'est pas vrai. On déstabilise les pays du Bousson. Libéria notamment. Wonti pan-africain hari mo fala wastade Afrique bo fi anda ko heddi ko gonga 100%. Non, yejita edim piji don. Non, là, il suffit juste de taper sur Google. Kadhafi a déstabilisé combien de pays? Normal. Yejitugol ko goddo wadi konko moƴƴi andita ko wadi konko boni ɗum wona normal koto fi Allah fama. Mimi wiyalma Kadhafi no moƴƴi parfait. Non. Mimi wiyalma ɗum. Kadhafi a fait des choses. Mimi yejiti ko wadi konko moƴƴi. Non, wiɗa yo yejitugo. Wiɗa yo oɗo woli joni ko wadi ko wiɗa yo yejitugo. C'est pas normal. Non, toi et moi là, toi et moi. Je n'ai pas nié ce qu'il a fait de bon sens. Ce qu'il a fait de mal. C'est toi qui es en train de nier cela. Frère Domendo, Yaudido et Berde, who are you? Zinaru, your family, no Marco Yaudi. Jaja, Achu Ankadi, Achu Duba, Achu Minima, mi repetani malabi, Buminuma, Konimi Wai. Hino boss and Doko Babenga, the only way the Gore Babenga, Berde in la Mio, doing Konimi Wai. Mi attention, and then panel Minanga Hombo, Mera Hondo. I can't feel la Mine Ibobo, Uri. Kufandi wa 50 mijani imbe ko der dudal mi monota ko ami wara goddo do ko ni mi halirta tawi mi do jawi de tension parce que mi yeddi ko wolda ko nga hebali kadi preuve mojudo
wota toñu goddo ala preuve makko valable video goto kadi video goto wona preuve e neddo ka hore ka leydi ka wonden do ni ko ya jabu kadi porto be rewa rewtene fo de comme déstabiliser ko rewgol e men wono ma ni rewgol e ma jonno ma video ji ina ko dum wadayno don ko dum waden andi mi Sékou Touré mi welata na 50% kono la mo wela lan 50% andi mi sellu dalen no wela lan kono hore no buranna mo nenange babe no buranna mo la andi kadi piji kam nyopjana mo hara kay don sa natani mo no boni alamu ala pium bonkun ka hore leydi do mais la plupart batanto do Afrique wo iden do wonde baaw makko jonne mo dole jawne mo dow wota en cippi mo mawdo ko Afrique iwden si Afrique hettaki en hettota ko son fala o maye Amerique do surre don do on hettota ko bibbe mon hettoyta ko tantirabe mon hettoyta ko gasi asodi gabruma nun Amerique Senghor o signana o surrete gabru hay français be ka surreta non mon frère bandango pro voilà ɓiɗɗo pullo no soda gaburu mum leyɗe porto ɗumanno sago en fof ko yimɓe woni network ko kanko wi ɗum ko jajarama wi o soodi kanko gaburu makko num Amérique ko sama kala ko taɓɓitete ayno ko ɗum mindi ɓay ari ka panel a fama panel o ko ɗum waɗi anga waɗi tension wata he mila woy ƴawde ka panel ɗo hara mi haalta mi jentoɓe 4 heures du temps mi cippo ara mi haalali komi commande tuma mi tapota na network yeah andi goɗɗo no wadde bruit ɗo mi anda ko ok ida andi Kadafi waruɓe mo ɓen no ɗuuɗi ɓe jingumo ɓayno o tawi ɓen portoɓe ɓen no jingudemo par ce que hay Hillary Clinton no sita e nder warugol Kadafi o a faami Hillary no tawa o jonnuno fevere o naɓu hay email ji fof yiyama ko ɗum haɗi Hillary Clinton laamu ko ɗin preuve ji bara oya utilise honno Donald D Trump ko ɗum o utilise fi déstabilise gol debbo par ce que koko on tubata campagne ji Donald Trump utilise ɗin preuve yalti monde entier o fof yi jayi tawa Hillary Clinton no tawa e waɗugol Kadafi kamɓe waɗi ɗum joni ɗum honno Barack Obama ko gayni laamu makko goni ko ninsi fof koko ɓe attaque kon Libye par ce que ko France ukki ɓe mum kamɓe ɓe yehi tum ɓe naati ɓe waɗi Kadafi andi porto gonga par ce que Hillary Clinton Obama par ce que Obama ko innano honno ko ɓe haldinano ko waɗano kam wono Putin kadi ko innano ko oya e nangue ko taw waredi ɓe trahisi Putin inni o hande kadi ɗum ɗon wattata ko ɗum ɓay ɓe attaque Syrie Putin inni tigi on souteni oya onno Bashar ɓe anda honno voilà ayi joni noon mi haalana oɗo noon ko honɗum woni o famani non kadi Abi Ramat ɗum noon kadi mi explique non ce qui s'est passé résolution conseil de sécurité on ko wino comme par rapport e Kadhafi na de nangugol mo ma wargol ko zone d'exclusion aérienne c'est-à-dire Kadhafi hari no inno bombarday Benghazi joni noon fiwata Kadhafi waɗi ɗum noon par ce que ko ɓe falaka bende sa waɗa e leydi e communauté internationale à travers les Nations Unies ɓe woti résolution ɓe jitti numéro résolution au conseil de sécurité ɓe unifi zone d'exclusion mpesu avion je Kadhafi ɗen wata décolu ka ɗuma dans les airs fiyogol bombarda Benghazi parce que no bombarda rebelle ɓe Benghazi parce que ɓen révoltino c'est ce qui s'est passé maintenant c'est que les Français ont fait les Anglais ce qui américain ɓe yehi ɓe waɗi ɗum ɓe waɗi on zone d'exclusion aérienne ɓe outrepasse mandat de conseil de sécurité o ɓe yehi ɓe waɗi ɓe occasionni warugol on Kadhafi ce qui s'est passé joni noon happo noon Amadou Ba mi wola ɗo fi Hillary Clinton jajarama wiɗa fi Hillary Clinton billahi mi coupa e woni mi ɗumanno accan tun okkan 30 secondes awa Hillary Clinton wona Libye tun o ye déstabilise gol c'est les pays les plus puissants en Afrique o ye déstabilise o yaltu Maghreb o rewi Égypte o rewi Algérie o rewi Tunisie o rewi Libye o rewi les 6 pays les plus forts en Afrique du Nord yaltugol mo ko une semaine ça fala cliku une semaine à 2 semaines o yaltugol e nder Afrique du Nord direct guerre fo iton parce que min ñande minata pay koy lam jodi ka ghetto layna petit koy mini fo grève e nder Afrique du Nord mais Libye goto susta grève tum grand petit ngoy ni grand billahi grève wadi kadi Libye mini mo peti a fenay mo bini radio ko minani direct Kadhafi no ina ta'addal wa mini way c'est bien awa Hillary Clinton t'as raison ko kanko trahisi Afrique mais non ko mission min na fi innugol ko defandugol Afrique mi woni ma defandugol Kadhafi mi woni ko defandugol Afrique ko mission porte on non
ɓe itta e goto mo ɓuri ɗen hoolade wiyen ko oɗo lamani aduna on o ara o déstabiliser kamen ko ɗum ɗo duwa ɗen actude ko ɗum ɗo duwa ɗen combattude andinen he ko enen wurni aduna on hay kepiru e moƴƴinta hay silippu ko en soodu ka iwi ñande wattuɗen maɓɓude heɓuɗen usine silippu heɓuɗen usine kepi heɓuɗen usine dolokun usine débardeur e yiyay économie aduna on si tawi artata e nder afrique ha noon ñande wattude moƴƴinde avion ma auto ma ɗuma ko ɗum ɗo min woni abadade min naafi defandugol kala fi wakkiloto africain ɓe ɓen wowta sutenugol africain ɓe ɓen ñamete africain conci africain ma africain jo heɓi huɗide sutenamo kono enen hiɗen mari on probléme enen sutena wonɗo wo sina africain jo afrique ɓe ko portato ne moƴƴinde wono leppinima basé putoru andun ɗo ko menen moƴƴini ndu seleinugol mi wata moƴƴinda e fuyi jannon ko jala sota putore e nder afrique ko jala sotata putore e afrique fi allah yewten gonga man ko kepi wattete ko putoru wattete ɗum non nandi e nder afrique sina kontol pette hay ɗum honno sa ɓonni ka tawa wawa garnaɗo hay ɗum en modernisali waɗɗen différent couture hara yimɓe en aɗa wawi ɓornade yahara ko bureau ma da wawi ɓornade ya jindani ɗum merci min ko ɗum woni haalde merci koto ko jama wonɗa yaade anden toujours ko méthode archaïque on jokkuɗe modernisation fo sala tu vois ndar ɓe tiseramɓe ɓe moƴƴina ɓe ɗi leppiji depuis l'antiquité no ɓe tisirta noon jusqu'à présent ko noon ko joɗagol bugoro jungo mungo gotum tu vois et pourtant différence on ko ɗum noon sendien e portoɓe kamɓe si ɓe waɗi o ane ɗo ɗum ɗo ko ɓe darta à chaque fois kono ɓe modernisirta hara tisa e buy mais hara toujours fawtere kadi no e mum voilà awa andi ɗon noon mon frère probléme on konto ɗon woni jannguɓe men ɓen ala accompagne de jooma hakkille ɓen ko ɗon noon ko ɗum wasi ɗo attaque ɓe jannguɓe men par ce que ay on point ɗon ko jannguɓe men ɓen duwa arde ndaara ɓen no ɓe woni ferorde kun ɓe saɗɗumanno ɗon étudia ɗum ɗon ndaara ko honno ɗum ɗon waɗirta ɗum ɗon usine est ce que a faami et puis waɗa projet on monta projet on no oblige on no état o yo finance wallitaw ɓen ɗon est ce que a faami kono ɓe yahay kamɓe sifa ɗin piiji fof hara ɓen hay yettiɓe ɓe yara ɓe hawrintini hay yettitagol ɗum lele porte o si ɓe yi pay koye no waɗa goɗɗum ma goɗɗo no waɗa goɗɗum ɓe ara ɓe ndaara ɓe jannga ɓe étudia ko honno ɓe wawata waɗirde ɗum ɗo autrement kamɓe ñande o ñande ɓe miijitade est ce que hande portoɓe min est ce que belge ɓe est ce que français ɓe ɓe wutta tambi alphabet no ƴaw no jippori dénigré yimɓe ɓen naada complexe e yimɓe ɓen ayi ko ɗum woni probléme ñi men ɗin grand frère mes bari acci hakke ɗon mi haalanama ɗo piw gotum mbiɗa andi enen afrique ñande goto alpha condé woluno o waɗino discours ko ɓe yewno ɗo côte d'ivoire alassane ouattara tawi no invité ɓe o inni afrique doit normalement si haala par exemple si lagine produit ay ɗo piw côte d'ivoire doit ka produit de kun ɗon haɗa koko lagine produit ko ñamete waɗa échange entre les pays joni noon enen africain ɓe ɓe ngi soutenir ta enen ɗe woni tout monnaie oɗa iɗen ƴayka tiktok ji ɗo iɗe yennidira peeji ɗi normalement piiji goo no woodi iɗen duwa enen ɗo laawi ɗin ka frontiére ji hara laawi no woodi train je no woodi camion je no woodi ko waɗa ɗuma transport e nder continent afrique on sika no amérique woni e waɗi ɗen anndi amérique ɗo ko 50 state woni ɗo kono ɓe waɗi ɗum ɗon a feƴƴay ɗo state ji ɗin fof no woni inanim ɗum ɗon donc sika on politique ɗon si afrique waɗimo e développé kono tanzanie to kamɓe ɓe fuɗɗite waɗde par ce que kamɓe ɓe créé toon piiji wanayi ka waɗi joyi ɗi fof ɗi woni lié e on projet ɗon projet ɓe waɗde train je hara on ɗon ɗen train je ɗon ɗe waɗa e transport piiji donc siga ɗin piiji enen afrique doɗen waɗude selenge ɗumannagol e waɗugol hay passeport anndi bandam portoɓen kamɓe kadi ko noon kam portoɓen ko nimɓe si ndaari tunnel ɓurɗon janɗude e nder aduna on fof ko suisse ko amen ɗo woni hakkunde onno iwgol onno lucerne yaha lugano to bon kono communiqué européen ɓe ɓen wallitino onno financegol on projet ɗon fi hen ɗum e fi par ce que aray onno si ngol laawol ɗon si ngol lanni kamɓe tigi wonanaɓe tellement facile transportugol piiji e exportugol piiji ɓe rewa ngol laawol ɗon est ce que a faami chine waɗi nego grand frère mes ko ɗum waɗi chine waɗi les routes de la soie ko ɗum ɓe waɗi ko fi transportugol kala ko ɓe produit ji chine ɓe addi ɗi han grèce to ɓe waɗi ɗin route ji enen noon afrique ko siga ɗin développement ji ɗon waɗen développement udditen frontiére ji ɗin piiji ɗin naata golla daaru ɗo mi haala jaja awa hay satellite normalement
ani min ko mi hoccu mi wola quoi ko mebi ciol fu wo mi wola awa jaaje nane ko dum en trompement fika Kadafi non ko dum wonno jokkude ka lasdo wona en daru piji bonni din tum kanko ko faano har hay banque heba har ay nyawlo ta ko nokkugo hande kadi wigol Afrique a détisé ça à ça et o créer un télécom har hande kadi yobata wifi ara wifi no nder Afrique o yobana hara en udita radio ji hara na Europe yobete na Amerique yobete ko dum o faano network andi min nyande Gaddafi mayno canadien qui m'a dit ça nyande Gaddafi mayno sera nim pika crise mi wonno mi wulliri wa bobo parce que hari un projet ji fo ko adan mantora non di holorno no dumani no bay mi be adani lam video ko benni o mai onti wulliri wa bobo quoi sera ni mi pika crise metti on tigi ha ay be yetti Gaddafi be jonni fay ko be video fay ko wari Gaddafi be fena fu ko kambe wari mo be yetti fay ko bobo mini Afrique mai nade Gaddafi mai mini wa Afrique mai iske menda o mi ai pingo voilà aika merci grand John wol nyongo grand wol nyon Gaddafi ka mai donc non Afrique mai Gaddafi Sékou Touré Kwame Nkrumah bedo ka mai donc boy ko do Afrique mai on est fo ndari ke porto ben imposer ndi frontière mais toujours là jusqu'à nos jours la frontière ji men hakune men ko militaire tata no posta e mo jodi mo ben no ngati nyandi na yo goto fejirda na yo goto yaltira donc si woni non don si godo ari sen nani na fi mo be me yonu ko mo ko be sen nani ko fi mo be ma be hetu territoire ko exploitata do joni ya e wiye woni enen tigi den do itude dum non joni hakune men tu vois ikirendu wano honno andi mon frère enen tigi na incapable e pays goto c'est mi lagini na en même capable fottugol e nder on pays donc hara en waday wana kum pays to so kum do wala so hara lamun ko jaabo fi ko wonden capable ko woni wolude ko do wata wolude Afrique alfa ko woni wolde ko den woni capable grand ta wi en wona capable fi Allah wulgol dum don non ta wolude bi jaman ta wadu non ina incapable en hollali ko incapable non, on est très capable puisque qu'on est libéré Europe, qu'on est libéré Amérique. Labina e wolugol ko falta den ko nande na labingol de wolugol ko wadi ko wona wolugol ko biji ko biji da ko wona wolde comme libéré aduna Afrique tabaka libéré aduna na yo ko aten ko men lagine do don do ni o problème ko fewndi do ni ko men lagine on no civil no inna la militaire mo ya ko civil on no occasion yo militaire on no impose e hore men parce que be jabali sellude la est-ce que non ko civil fo awata accusé ko civil fo awata accusé an so ko no si ni civil ma si na ma lamu ko occupe même poste di on no ko civil kana civil min ko mi do conta e civil ko na civil merci anda way occasion de dum ni mi do holima an salami ke da way modinande lagine mi do wa ma holade wi ko len hola ki lagine fo dum ko déstabilise gol Afrique non mi do holima ni en grand salami ke bay tuda wolde piji moddude ida way la do e hetto ta ko boy am mon frère andom wondo wolde do ni ni da fala mo inde kono jamais hebe accama taweda ko décision ji di jettete mako wata bloqude be wonu be adde déstabiliser est-ce que fami parce que si te on no mano porto ben ko don be buri ren kambe ko anyu be ben hobbe ben be jonnata dossier ji occupe fi hobbe ben est-ce que fami mun yo négocie fi hobbe ben yibe andi ben non ko mojjani leydi hobbe ni tumbe wadata est-ce que fami enen non a kodo e a citoyen jo on ko don teddina ko ma burma an citoyen jo dan sa fami ko fala ma ko yewde non andi grand frère mes bari mi halana ma do piu goto Afrique men be jibino hakkille men den si wana dum ko honno sénégalais jo joddirta wada live yenna guinéen alors que on guinéen yo do Sénégal donc o jaba golle sénégalais jo kanko o créa ngore mako business o ko auto employeur jo be joro be yenna be abbotu be na wo ko yengoto kamen alors il wadi cede yaw do to de ressources ma bion si be douane di yewtereji do nafata en
wigol fi ko ɗum ɗo andinte portoɓe en ƴoƴi joni awa koye andinɓe wona ko hakkille maɓɓe ɗe wonɗen dogirde enen ɓe laamaki ɓen taw min ko enen ɗo woni min koyna laamiɓe woni haalande min na ousmane gawal mi woni haalande na dumbuya min ko enen ɗo enen wonɓe yewde ka koto alpha diari ɗo enen koyen andi ko ɓe woni nande en ɗo ko ga nder panel ɗo ɓe anda en jaɓa ɗum hande kadi nayi woɓɓe supportu comme afrique no woni tun no andi koy mon frère ɓe laamitoɓe ko men surtout sina ɗum nini ko discours mo macron haali afrique ko duwano ɗe wonde laamiɓen ko men lagine 70% ko joni ko jaspoji jonnoɓe leydi porte no andi hara ko landinoɓe sukkaɗo no andi piiji ɗin no andi systéme ji ɗin ko andi tewi par ce que yimɓe men cadre men ɓen ko minata compte ma ko ɓe jangguirta ko fiyoɓe ar ko administration ɓe tawe e partage ɓe ɓen leydi ko on jawle ko leydi gollirte kon yomi walane non goɗɗum yomi walane goɗɗum woɓɓe ko décision wonde wona no mariɗa décision ɗo ni ɓe ara wona sa dari histoire sadam on sadam ka nomata ministre ɓe makko ɓen o darna woni ancien ministre ɓe ɓen fo yesso mo ɓe ko ministre des affaires étrangères o darnama yesso ministre ancien on ministre de oynama jogo flingue o waɗa baalowal gotal oyna si tawi min a jokkay lan waru o kala mo bañaki wargol ɗon a jokkatamo warɗo ɗon wo a woni taweteɗo waroɓe hay sa warata gila ñeñande a waray ko ɗum ɗon noon enen nouveau ɓen ɓe aral ɓen toon taw ko ɗum ɗon duwaɗen salade wona dumboyani ɗa sikkude wona uspo wano bawuri hiɗen andi ko honɗum o darni o indi bawuri yo haalu si bawuri wona premier ministre en anda donc bawuri hari ko abatiɗo fof no andi ko abatotoɗo ko ɗum ɗon duwaɗen salagol ko ɗum ɗo duwaɗe joni mon frère na volontairement ko henno wa settani ɗon par ce que ko citoyen ko koɓe fof kafi min kopiji ɗiɗi hulata go'o mi saloɗo ɓe waranmi sa huli waregol fi piwum a waɗay kala ko gagnoma faala ya waɗu ɗiɗi wigol ɓay miɗo falano ni ɓi heɓali occasion sifa ɗum ɗo min kadi accu mi jaɓa min kadi mi waɗa ko ɗiɗo ɗiɗi jento ha mi jaboma ko ɗiɗo ɗiɗi ko wigol si tawi mi jaɓali ɓe waranmi maɗum simi jaɓi mi ñama milliard wona fewdo ni bawre no ñamude bawsma andi min kon ɗum mi rewanta e fulɓe ɓen andi on ɗum mi rewanta e fulɓe ɓen ɗa andilan ko on ɗum mi rewanta e maɓɓe ko tami ala ko deyi boddi wari boddi a faamilan lan andi ɓe bush onno Idi Amin ko on ɓuuri bonnude nder gouvernement men o Idi Amin e Amara ko bareji ko ɓen ɗon ɓuuri wonde bareji e ko ɗum memanta Bawsman e gawal ko fiyo fulɓe ɓen andu sima ɓe mari siɓe ɓayi fulɓe gono ɗon supportiɗe min jamais par ce que andi min si tawi hara mi ataka e min ko gouvernement on complet si waɗali golle mesbari s'il vous plaît siɗe yewde fi leydi meɗen sene ɓurɗo mani ko dirigeant ɓe lajine ɓe wiyete sele yimɓe ko pullo l'enfant no jaɓat c'est à quoi ces histoires là o jaɓalar ɗuma question on ɗin histoire ji laamiɗo wo ko lajine laami ko pullo ko maninkajo fam ko lajine ɓe laami kono ko enen divisata hoore men déjà ɗen divisude hoore men entre pays ji ɗin dans un même pays ɗen divisude kadi hoore meɗen so hewti yon kadi pullo joni nen kadi ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo ça nous avantage en quoi dans ces histoires là c'est les ɗin piiji waɗno kuudetamo dumbuya waɗno o resisatano ko enen wartodirta hakkude men ayi par ce que eɗen añodirani ha feƴƴiti ayi voilà wona gaygu joni ɓe laamiɓe ɗo hande ɓe laamiɓe ɗo hande koɓe woni wadde ko est ce que ko moƴƴi he nane abotou s'il te plaît abotou network s'il te plaît nane ɗa wolde fi unité africaine déjà enen dans une même communauté enen d'abord e wonali ini ko onno watte waɗi de unité africaine a plus forte raison hay lajjine e wonal to ini ɗe wola non hiɗa andi noon mi annama hiɗa andi noon ha hande communauté wonali unité ɗa andi ɗum taw hara ko fof wonda unité wonali ko ɓurɓe marde gonga ɓen si ɗuuɗi tum foola majeure partie on ko ɗum fof noon ha hande ɗum waɗali hay soweto kaɓe mbiyata ka Nelson Mandela ɓengu makko tigi seeduno e makko e ɓiɓɓe makko siɗe wolde fi pays meɗen on lajine yewten fi laamiɓe ɓen tan distingue ton ko pullo ko sosojo ko maninkajo tan avantage fus ala e ɗum laamiɓen ko lajine ɓe laami si ɓe moƴƴi ko guine ɓe moƴƴani si ɓe boni ko guine ɓe moƴƴani e bonan
après non citoyen men faut ka lita pour yobe sanzu kono sa mo kala en ko leñol mungol woni litanade ha ne wata déstabiliser ouais donc le woni d'accord ma 100%. C'est les crises. Ouais. Regardez comment les autres sont développés. On a aéroport ko wonde no enen ko aéroport wonde et on a be wala fi piji leñi à la limite si be wona do ko affaire religion c'est l'islam et affaire dum ay chrétien c'est non hay si be wala fi leñi kono na façon enen no lagine wolituno parce que wona menen Suisse do be Suisse almani ko be parce que ben jogi moyen ayay tuma woy be ngermito ben na koy France Suisse français woy ko pour ko be dum anni ala est ce que fami ko bon ma kambe kay be dum anto kono si wani ha hakko mabbe hobe ben ko fo na suude ay tigi on ko kambe ko be nere goto baba goto kono hakko mabbe ton be ngermidiray hay pay hay ciaoy go ko tatara tuusobe social be no duudi be ko tawata don social duuda ben be ngerma be modja be nabe ko yimbe parese be yata gollugol ko on ko wala ay sifa koy piyo partout no wodi ay mais quand même à la fin on be geray hara ko on ko buri kon wonde important hara bonali dum ko na d'accord e mada inunda en ala wadde valeur e cionci meden en ala wadde valeur e dum do comme do wadde valeur e cionci meden na enen tigiri ko enen tigiri anko on po en do CNR de mi do felicitibe ila dumbu ya ari do ki be wadde promotion vraiment anko wonda do Suisse ko wonda do normalement do na wonde exemple culture ma da on ko yuda do parce que mo ina lepi e mo ina puto e mo sa wa ino non en valeur importo bi de ma tato be yay no be intéressé mi do wadi dum go valeur no sodude yin sa fara wala do video mi hollata do on no gude basen am paga im do jogi do ni go no mini no ko ene do wadde valeur du maji meden se wadi valeur oui kono problème économie meden on abotu mi hay mi do bari gore be porto be falte be ko on no sodugol ci on no lepi bor no ko do be na dum no jandi toro no mi nali ala wadde mi nali ala wala ngandi reda wadde ko exemple to mi on jonde mi jetta on exemple ma juste exemple ba na on ma ko finu ko ala wadde ngandi reda wadde no gasa au fait comme fala ma faminde dun nem piji ko enen population on doit wadde en valeur dumaji meden di naf inugol tun ko état on doit wadde piji gono to sa ndari do on fi affaire au puto bila fuddu wona wole do ça fait menam 2018 joni jama puto joni satti jama ngol no gollude fi puto moja donc c'est jama watani like culture meden ni non seulement en créer emploi et puis moderniser to katera seda mais c'est nyinni ko yogol soda tubele américain mal senji américain wado sunana marque ji américain madum française ko no avantage meden en wadi parce que andi chonchol coutiron non ko c'est très important qualité on hara borota ko dum kan c'est très important sa hebi di qualité di dori hala won ay différent couture ji est ce que fami hala wawa yede niveau international est ce que fami on no tigi on no manto kon ste hala tuma ko même couture hara kadi su sta bornade hara boroto ema est ce que fami no maddo gorebe on no be sodno be borni de wotere be dedi cionci mon no laba kono tigi on do waw bon tako ay on tigi voilà dum kadi ko problème no sodi na base na no politique le pion fo borota écoute dara sa fala yabbe frère mes bari mi halana ma logo mi ta porto de abbo tu mi halana abbo la mi halana mes sa jonni porto le pimengon ko ya wala mo nayo borno tundo go uppa dunga borno to do ngane basi uppa o landan kadi on tigi uppirta ko ya wala ngon tigi dum do sa jonni mo sina dum be yaay bo kaka machine ji bona don afami enen do si goddo borite base kay base baba ko sa borite ma uppata ko ya wengam lakkere ne ngiwa so wita kati ko ya wala be dum do fino be famira min non daw kadi woni do ko ciaw porto ka yimbe Donald Trump be woni to mais min me yaay do journée culture mi bornota ko ko bagi tum mi bornoto mi ya simi yebe na you look nice min na be thank you mi holla be min be derasina tala ngore de photo ji di fop la dewti do be ya hala ko min tuwoni balejo to duma foko porto kono be fo be arabe aya etta juudo be be mema ko mi borni ko mi ngande memal ko be borni ko kambe be arabe mema ko mi borni ko be ada juudo be badani be dara ko hondu min ko base tuma baji mi borto mi ya événement ji be watta ndaru ramatu ndaru do sa ndari di pays di golf le pays du golf la arabu ben Arabie Saoudite dum ka télévision ni mabbe ma do leader mabbe kambe suzu kamis mabbe on be teddini kabe yari waya ta fayda be watti vesti wono
on a pays d'Afrique. Il y a Messi, be borno Messi ka Coupe du Monde Qatar, be borno Messi anditi, be borno mo ko ma. Yeah, be borno ay no ngene ko mama di. On yi do le pidding. Voilà, waɗan VIP mi holle mino mari ɗo ampagay Kono ta jonni be ko yayni be nabe wuppu. kono si habbo si mi ñoƴƴi ɗo ni seeɗa ni ayi en kolle an ɗi garnoto joni habbo si mi waɗi ɗo ni seeɗa ni ayay ɗo no ɓawlita ayi ɓawliti seeɗa oyi voilà ɗum le kono deppi labari façon ji ɗin fof miɗo jogui ayi voilà ɗum ɗo ko ene moƴƴini ɗum ɗo ka si fayne moƴƴini ko woni tun siɗen faala yo porto en ɗumma yaw ko niveau international ɓe wawa heɓude hara si ɓe garni ɓorotako c'est important sa yi o Louis Vuitton no marsi no marsa ko par ce que qualité on est ce que a faami hara dijay noon no laba enen kadi so hara ɗum ɗo on no ɓorotako hara en ño'ay veste en ño'ay chemise en ño'ay on ɗuma hara façon on couture ji ɗin fof no woodi est ce que a faami niveau international e wawa ɗum par ce que yimɓe ɓe pay koye men koye no fini si ɓe ɓornike buy kadi ko on no copiyay ɓe est ce que a faami par ce que o conci américain kadi ko ɓuri kon o guiné ɓurno wadde ɗum valeur buy hara sa hayni keɓe sikka ko américain tawara ko pulo e fouta ayi voilà Aɗa andi gonɗo grand frère mes bari hiɗa andi honno minata ɗum feno Chili national ɓorino ɗo leppi on ɓe yeeyi ayima ko so ɓayo ari guine ko ɗum ɗon ko ɓorni siga noon ɗin événement ji ɗon fof wawete vandude culture men o ɗum ɗon e wawamo vandude te waɗiɗi noon tun en vanda e culture men kono en ala enen africain ɓe ɓen enen en jetti tun ko yimɓe ɓen kon hiɗen jogitini jonnama ɗo exemple premier ministre indien jon ɓa o laamiti Angleterre o waɗi no rituel indien ɓe ɓen so naati ka nder bureau enen ɗon africain ɓe ɓen gaɓoɗa Amadou Pellel écoute-moi fino famotiri den ta coupa ngami gayno ayni premier ministre indien on laamiki Angleterre mi famali ko non mi fallanta wala premier ministre ittaro ɗe balɗe indien jong d'origine indien jong ok d'origine indien ok jon mi fami noon har mi fama d'origine pakistanaise pas indien pakistanais hay na indien ko Pakistan ramo ko Rishi Sunak de ko indien jong Rishi Sunak ko maire jogoni ɗuma ko maire de Londres woni pakistanais Rishi Sunak joni noon ɓayo laamite o yeho waɗi rituel on ɓayo waɗi rituel on so naati ka pale après noon debbo go explique ka TikTok oni wo enen africain ɓe ɓen acci tipiji men ni hiɗen inni enen ko arabu ɓe inni kon ko ɗum woni gonga par ce que ñande go docteur Mamadou ɓe yaltino ɓeni wota yimɓe ɓe watto leppi andi e waɗino ɗo tan hunɗo fi leppi o yo ɓorne ɓeyni donki leppi on ɓeni wo kamɓe ɗum duwaka waɗen après noon sununu wonnon Amérique inni docteur Mamadouri ɗum ɗon is wrong docteur nano par ce que ko on ɗon ɓornade ɗon kon ko conci arabuɓe ɓen noon enen kadi valorise conci men ndi donc andi enen en yeehi ka yimɓe ɓen en janggi haɓe derasini hakkille men ɗe sina ɗum fiiɗen inni donki leppi ɗum duwaka karama kojo yalta inna ɗum ɗon duwaka ɓorne ko bidiya ayi noon on arti komi critique taka ɗum cadre ɓe men ɓen andi ɓe janngoɓe men ɓe naati complexe e men hiɓe yiɗi copiyagol trop kamɓe si ɓe yeeyi ɓe heɓumani ko copiyagol direct ɓe accita ko ɓe jogii kon fof ɓenna fof ko ɗum ɗo est ce que a faami ko ɗum woni probléme ji men kadi ɓe copiyoto ha feƴƴiɗa mani complexe wala mawɓe ɓe fuuta ko ɗum ɓe ɓonno toon o ɓaawo ɗo joni noon enen en acciti a faami wano on indienjo ɗon himo jogiti culture makko ɓe waɗa yiite ɓe huɓɓa ɓe feƴƴa enen ɗo noon si goɗɗo yeeyi ɗo fuuta ɓe innimo daarugol laawol ngol onna ɗum ko bidiya oɗo o docteur n'a jamais dit ça accu Aston bari fi Allah min mi yiɗa yeddodirgol yimɓe ka TikTok ɗo ɓe innuno ɗum andi ko yimɓe naɓi toon question o ɓeni wo ɗum ɗon ko bidiya accu hay suudu ɗum Ramatu abbito goɗɗo windi lega wo docteur Amadou n'a jamais dit ça ko ɗum ɗon ko woni e yeddugal an ɗon ko docteur Mamadou wollo de fi bidiya o min mi innal docteur inni ko honno ɓe inni exactement fi en faamu par ce que na e wolu kadi ok hiɗa andi lansano ɗo fi on donki leppi o andi ɗum lansano ko internet waɗa ɗuma quoi woɓɓe noon yeeyi to noon landi ɗum ɗon sino duwa waɗirede ɗo après noon docteur inni si waɗama ingini gigi hara wonti bidiya tay noon docteur noon famali ko sikki aduna on ko aduna ko marketing wona waɗede kono yimɓe ɓen ɗon no jooɗaɗo ɗonam docteur n'a jamais dit ça min e ngala yeddodirde goy min e ngala yeddodirde ay onon ko internet ɗo ɗo yiɗi yeddugol goɗɗo si woni kede moko ba ara ɗo dawa continue ba waɗuno mi anda ɗon ko hombo mi sikki non acci e jajarama wola ko woni wolde ɗo ko min mi nanali goy mais il y a beaucoup de choses si on vérifie
Il supporte les Arabes plus que nous les Peuls. Laissez-la continuer, s'il vous plaît. Mi ala lo fi denigre ko docteur min la yiɗi docteur Mamadou Wuri moƴƴano ko woni hari kamɓe ɓe faama fi yon ɗum par ce que ko marketing wona waɗede fi piiji men ɗi enen kadi ƴaw après no yimɓe ɓen faamini ɓe kono docteur ala no heddode ko yimɓe woni naɓude ɗin question ji to ɓay docteur ala ka internet kono yimɓe ɓe ga woola e tumɓe ara ɓe ga yinna jamais dit ça ko question ji wona na ɓeyde kaɓe jooɗi ton ko ɗum faamu ton yin koyno jooɗi ɗo no ƴetti jama on kadi ko yiɗa ono pose question ngo bula o ko question ɓe naɓani docteur naɓaɗe docteur yalti dénigre ko yimɓe woni naɓde ton question ji innugol nan question bulawde sa woni docteur hay question bulawa jaɓay wala par exemple watta ko leppi goɗɗo pose suga ɗin question ji oui abodi question sa innama ka docteur a pose de fof complexifié tum ɗinaka mi anda ko mo posata suga ɗin question ji sincèrement eyi ko yimɓe ɓe posata ɗin question ji andi yimɓe woɓɓe goto wodata ko komoɓe ne ko ɓen min nalde docteur yaltali jema ɗuman ni woni ko yimɓe naɓi ton question ngo ɓe jaabi noon ɓeni wona yo waɗe franchement min mi nana yimɓe no posa question ji ko par rapport e dina kam sincèrement ara jama on no compliqué accu ha suuma e hewta ɗo nana question ji positeɗi gende docteur la wawi gosagol la wawi yiidugolle ɓe ngu an non fo yiidugolle ɓe ngu la wawi non c'est légitime aɗa wawi landagol ko question woy ɗo he hay sa jangga ɓurrama mbaɓe na docteur ñande go goɗɗo landa ɓe wosi no wawi jommude copine mum docteur indita goto additu ɗin question ji ka maɓɓe to gadde kadi tawi ɓe monite kadi ko yette bariɓe ɓe monoto wonde ɓeni siga ɗin question ji ɗon ɓe jaabite ngal landal ɗo hande kadi lannita goto additu ngal ɗo alaɗo jommude copine mum woyo yo jomba copine ñande o ɓe addi ɗum ko woni enen en valorisata ko jogutiɗen ko enen ɗo hay mawɓe men ɓen haalani en ɗo piwimi ɓe ina ko bidiya ɓena ko ara muɓɓe wooli ko ɗum woni gonga ɓena nasi moƴƴan minen noon min gollitira e nasi min gollitira e nasi oɗo yiyata goɗɗo no jooɗi lagine womo moccude ndiyam jooɗi ɗo wo jooɗi ɗo Italie womo moccande on ɗon ndiyam ɗan ka téléphone nani arnak molanaɗoma goɗɗo wona lagine onna ɓandu téléphone on ka ndiyam la moccude ɗa debbo on yoɓimo 2 millions wo mocci ndiyam ɗan a distance yimɓe ɓen no woni weli ɗaynude ha feƴƴiti enen ɗo fof faydi en finu tawɗen nasi no gollitireɗe kamen ɓay hay docteur ɓe explique ka histoire maɓɓe feeno ko ɓe yahayno Sénégal woɓe yono ɓe darani ɓe laawol ngol woɓe inni ɓe wonde ɓe yaha ɓe fotta e demuji andi min e ustasi ɓen konto men haaɓi andi min e ustasi ɓen konto men haaɓi yaltimo débat oustas ɓe arten ko débat ji men par ce que o débat abbi tummes s'il te plaît komin haaɓi ɗon koɓe yalti ɗon ɓe inni tigi tigi on wafi nasi ko bidiyano yalti ɗo yalti ɓe ari ɓe créani en oɗuma oɗuma o koko ɓe darugia ɗum noon ɓe commercialisa ɗum noon ɓe yeeya jama on ɗum noon kadi minen min gollitira e nasi soro amen no wawi windo lekki ñanne minen ñande goo ñannejo arno ka amen gari komin paykoy min waɗi lekki ki ñannejo on ari tungo natali ka nder kuuramen min jokkita mo tungo doga men ina meɗen faala jaka ko ñanneɓe yummiraɓe ɓe ara ɗo yeegol piiji boboɓe koko boboy koye waɗante ka dande si fiñiije jaka ko ñanneɓe molanaɓe ɓe arayno ɗo lekki ki mbay min lotiteki ɗon tawi yimɓe ɓe yanay ka école haɗa yimɓe ɓe yanayno ka école moƴƴa faɗɗe on temps ɓe ƴettiki noon ɓe loota men tawi ɓe yaɓɓe soriraɓe amen ɓe gaddani men walla yummiraɓe ñanneɓe ɓen dogo gibi nden ñande ɓe nattal ka kuuramen tawi ɓe hulita ɓe nanga goɗɗo jooɗo innama kadi nden ñande ɓay mi yeeka école amen wallay secondaire fo yanuno sina ka classe amen tawi yanayɓe ɓen ka classe amen woni yanayɓe faɗɗateɓe tigui goto nden ñande ɓen ɗon ɓe faɗɗanoka par ce que Allah lootino lekki kin komi yahata nena lootuɗo lanki kin par ce que haɗa ɓe huuli ñande wo yimɓe ɓen no yani mi lootiki mi yehi kono nden ñande ɓen yanayɓe ɓen ka classe amen hay goto yanama ko ɓen soriraɓe amen windiki ɓen yummiraɓe ñanneɓe noon haɗa ɓe ara yeeygol ɓay ɓe ari on tan ɗon noon après noon ɓe dogi yimɓe ɓen inni ɓe dogi min jokkitaɓe min ina meɗen faala après noon nena noon ini yeey ko lekki ki woni sa joɗɗiniki ka nder suudu ma ñannejo natta to gollitire nasima o adane men kin lekki mon min joɗɗina ka suuda men ga non soriraɓe am ɓen feƴƴini ɓiɗɗo maɓɓe kadi anduno ɗon feƴƴini tout récemment ɗo sina ɗum mi wollete mi jollete joni ɗen lekkel ɗon foppo perdi muli ɓe accala ɓaccirala hay goto mulalide yiide karmo ko network boy mulali mawɗo min kadi miɗo manti pay kunko mi wonano premier kunka classe premiére année ɓay ko maayi ɓenni men ko yummiraɓe ko ñaami ɓe kaɓe wullata ɗo mi ari mini ɓe onon gonno no wullude ono ñaami Umaru ɓe dogi est ce que bonɗo no doga si tawi ɓe bonnano ɓe dogay
ko gonga andi kono nayen felu oustaz ɓe ma docteur ɓe ɓen kamɓe koɓe tindina ko kala ko ini woni shirque ko en dogin ko najirun wa bashirun weltinirgol en kala ko moƴƴi janggo e weltinirgol kala ko moƴƴi hande e hulɓingol en kala ko boni hande e ko bonoyta janggo ko ɗum ɗon ɓe mari mission maɓɓe wona hen base e maɓɓe to wigol koye maɓɓe tum basoto ɗen mais he pelleti ɓe jaɓi ñande no woodi ñande jokkuno mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko pellet allah cippidanima qul wa ausu bi rabbin falaki sa jantiki falaki ko ɗon andata ñande no woodi haɓɓayɓe fiiɓa no woodi wuttayɓe no woodi mbireɓe no woodi dureɓe no woodi fof no ka nder falaki ɗon par ce que falaki on hara ko wawɗoma firande falaki on firaymo ɗo balɗe tati hara ɗon firude falaki hara ko ka tafsirɓe woni ɓe haalande makko mana makko on no woodi firanaɓe ma ɗo ko yata wona naasi balɗe tati kadi fof ko ɗon woni par exemple wigol ula usu mi molori bi rabbin nasi jomiraɗo yimɓe malikin nasi lanɗo yimɓe ilahi nasi reweteɗo yimɓe min charri immorde e bone min charri waswasil ɓen sowinsinoɓe mi waswasil khannasil lazi waswisi wano sowinsinogongo ko ɗon woni sa janggi nde deftere wiyetede la ilaha illallah nde innete ɗon no woodi sowinsinaɓe ma ɓe waɗitama ko innete fimugol sa hara ko fimugol ma jinugol hara ɓe woni tummonema harana goye ñamugol ma taw ɓe waɗama ɓayɓe andi ɓe ñamatama ɓe waɗidama e jina hara jina e ha maya fayda hay jombuɗa rewɓe nayo koma ɓe nanguidama e worɓe ɗum ala no woodi rewɓe hara fof no hooliɓe mais ɓe nanguidite e worɓe ɓe nanguidite anytime ɓe jinude hara ko waɗitaɓe mum allah no acciti ɗum ɗon o andi ko ɗum ko tami hombo waɗi ɗum ko ka tami maharut e ka baharut ɓay malaika ɓe wi allah min winoma sa cippini yimɓe ɓen kawra leydi ɗo ɓe bonna leydi ndi ɓe rufa ƴiƴƴe allah wi awa gasi joni suɓe ɗiɗo ɓurɓe moƴƴide mi cippina on kawre leydi mi andinan komi waɗi kon e neɗɗo e komi waɗi kon e mon na gotum ɓe suuɓi direct maharut e barut ari ka leydi ɓe waɗana wonki neɗɗo ɓe waɗana ruhu neɗɗo ɓe waɗana jikku neɗɗo ɓe ari ka hawre leydi ɗo tum ɓe fuɗɗi wajade ɓe waajo ɓe waɗa pii ko kamɓe fuɗɗi taƴugol ɗengal watta ngal una goɗɗo e wowru loppa ma wonta dobbo watta mo neɗɗo kamɓe waɗi ɗum on bileyagal ɓenna o yi seede mum minen ko allah neli men hino komin woni on woldi ko jaɓe woɓɓe jaɓa woɓɓe salo alors ha ñande goo tum ɓe faala ɓe yi debbo tum ɓe faalama par ce que ko wonki neɗɗo woni e maɓɓe ɓenni o debbo ɗo a weli men oni kon ɗum faala ɗo ɓenni minen komin faala koyen waɗu ɗum baldi onni awa min kadi so tawi on waɗay komi faala kon mi waɗay ko faala ɗon ko ɓenni honɗum faalɗa o inni ɓe ko secret ɗum ɗon on landu ɗon son faala ko docteur pose ton o question ɗo ɓe firanayoma ma docteur ma oustas taybou parce que min ko oustas taybou woni vrai oustas ɓe am ɓe so ɓenni minen kadi min kadi si tawi mi waɗay ko faala ɗon kon on jonnanan komi faala kon ɓenni honɗum faalɗa ɓenni secret mo jogi ɗon on ɓenni awa ɓe waɗimo noon e cercle ɓe dessini cercle wono globe terrestre ɗon ɓe ukki secret ji ɗon fof bile yagal ñande yagal ñengagol goɗɗo argol fotta e goɗɗo haalinamo ha hakkille makko kin bona waɗamo kala ko faala ɓe waɗi fokka cercle ɗon ɓeni mo memu ɗo sa memi ɗo tun haray fo a heeɓi o memi ɗon tun allah ƴellintini debbon dow wirtiɓe kadi addi kadi ko innete kon honno malayka yagal e maɓɓe allah wi kon ɗumi wino ɓenni allah ɗo ala komin wola si wona min ponni ko winoɗa kon oh my boy don't play with me man ayka so joni noon allah wi awa kon ɗum faala ɗon ni lande ɓenno lettede ka nangue ɓe ɗiɗo malayka ɓe ɗiɗo maharut e baharut inde maɓɓe no ka nder bakara allah wi ko honɗum faala ɗon mi letton aduna kay mi accu yiite ngo wifuɗon ngo mi lette on ɗon ɓenni o waye gen yiite ɗon ene ɗi vidéo ji wonɗi ko page ma ko an noon mi ala ɗon vidéo goɗɗo ko min tigi noon par ce que a wawi wa pay kum kono hito ma gon ɗon he ko 87 mi heɓa ko noon fof komi toolajo dal nena heeɓi ɓiɓɓe sappo e tato komi woni laas fof ko ɗum wiyata la wawi wa pay kum lamari ni fanni o lamari wo 35 ans komi pay kum noon y a pas de problème lamari bobo ja feeti mais no foti ha kadi wonugol a nawyata ɗum foti ha mais jentolan rek ça fait ko 2004 mi gayni firgol qur'an ko 87 mi jibina ko 96 mi naati école première année min mi gaynitaki école français mi waɗu anglais seeɗa mi wi gambia mi adda guine a faami so koko mi woni haalde ɗo mi janngu mi jenti kadi karmakoɓe no wowlude mi annda honɗum pose an alan question o mais a perturbi la seeɗa ko mais gasi mi continue ay donc ko ɗon dureyagal fuɗɗi ko gonga debbo jajarama ayra jajarama nane a sikkay mi monanima min na am mi monanide mi monantako ma miɗa hande kadi monanagol pullo miɗa monanagol julɗo
mi da monanagol africain jo hande kadi hay si monani kama ko zéro parce que mi had la mari hen had la mari ranking kadi parce que hen on ko woni wada lan do hara mi yejjita hara kadi fayda no ka wonki an sagan ko ma nyaawe kono ranking on ko mi yotto hari mi yottoto pium kono joni mi yottota ko mi sela donc Allah nyaawana parce que mi buyto be la mi munyanobe abbe kono wawda ittude dum parce que mi kadi mari on problème mi sa wadi lan yeru a jeejallan yo awata ittude merci andi kono mi accirta voilà andi min kono mi accirta ko si mi mijitike mi anda ene a tewi wadda lan mi mijito kadi ene min kadi est ce que min ha hande mi wadali goddo hakkilanke yaato minna mi wanno goddo nyande go mi hewa toñude de kono mi ƴetta hoore am wona mi perfect quoi mi wona perfect donc mi bonni goddo est ce que on si mi accani o waddo lan do est ce que Allah no wawi muyde on yo accana minna non no gasa bay parce que Allah anda programme om tum mi andita innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun Allah wi min kala hunde de mi fala mi tu yo lato to non minna no Allah mi accani o do fi Allah jejanam mo wallan ka berne makko ha nyande go kanka do mijito oyna sa kala bonudo mo munyanike ko dum watta mi acca min kala waddo lan ni gila mi mari 6 ans 7 ans ha jolla manti wabbe lambe fo mi mantaki wadambe lambe fo de mais fayda wabbe lambe fo la manti mais mi accani be fop parce que mi tawi Gambi ko sere kunda beba ko diba kunda ko sere kunda diba kunda mi sakita e wonde camera ta do 2023 ya nanu to go da hala boy mi andi anka Gambi yola lu fade me boy ya fo ko to alpha quoi mais ali do histoire ko tawaka kama mais ya fo men ko enen bo andi men ko sala mais la mari question son gagne ko to alpha question di vadi no wela na di hawji ko combien de pizza mo dindaro parce que men wela ni sala nyamdo on wa nyamude ko mo dini do fo so fala no abbo mi olle abbola pizza renchu wanda ka nani ko pizza ma wanda ko pizza passa mi woni Allahu akbar ai wata nyamude dum do ko yi la yede ko don te puccinis passa e der india ko do buru marde ko be do burta yede pizza yandi selu non selu ta bonu pizza je be yade nani na du ga bonna ide ya jogi ka bo ila do pizza Italy wonda network Italy wonda india ko ita je ni gaon okay Johnny mon frère geru non an kadi wawa wadde pizzeria ko men nani para no existi on jabay ko reva ngonno big up for you man voilà geru non onno janga moƴƴa petit à petit yaha waɗa pizzeria hara jannora e pay koye buy ko men voilà andi sirwaɓe ko ni ɓe ɗumannota petit à petit voilà mesbari ko marché on darata naynogol to waɗegol pizzeria ese marché on c'est propice ko laamu musidɓe fala na ko metti andi ɗo farin on e o ɗum e levi on fatta hagoy moƴƴingol pizza sa moƴƴingo pizza yotatama e €2 ko débouché est ce que guinéen no ñama pizza pizza re ko 50,000 et 70,000 quand même 75,000 harande waɗaka ko me waɗata ɗo fo taw joni gasto moƴƴa ko men to sa waɗa ɗum non ma ɗaɓɓara mari emplacement moƴƴo ara là où il y a les personnes vraiment aisées na guinéen fo yo sotta wata solandema pizza de 50,000 francs kono andi si won oɗo hara ko a woni moƴƴinande hoorema a soodi fari ɗum no woodi agogo quand même bon joni gra mila mara ma question quoi network on allo fi ñanne simini on no woodi woɓɓe ɓe hoolaki ñanne no woodi ma o peji porom para ñanne on holoto deuxième question on voilà deuxième question encore nous au fio no affaire ñanne yagal
hier comme andi ko no gasa non kadi je suis trop limité connaissance bien mais no woni fréquent ko communauté NMB balebe par rapport à min nyannago har ko nyaamindirgo warindira on ko koni communauté NMB balebe edibe portobe sibagol ijanna aw sibagol na donc citerna famale anani expression wenda ça so sorcière ka abi non là ça existait en Occident à un moment mais ça n'a pas ça existe toujours c'est juste sous une autre forme si bondira yanga sinodi non mais là quoi ani mi anda c'est une question ça c'est la sorcellerie ça c'est la sorcellerie joni ono be ombelo nebi Europe do goddo mo yande porto nyannejo mo goddo maydo be nako porto nyannejo nyamimo non pas ko fiyo nga yata donc parce que tu n'es pas dans leur famille en fait duma ji gono to moi je te montre témoignage. Moi je vois souvent des lives la nuit, des personnes qui parlent de la sorte, mais qui parlent un peu des thèmes de ce modèle, tu vois, de ce genre, des esprits, des trucs comme ça. Bon, je laisse pas longtemps, mais je sais qu'à Porto Petit, ils sont en fond dedans, ils parlent beaucoup de cela, ils donnent des exemples. Il y a des gens qui montrent, qui donnent des explications bizarres, des gens qui travaillent, tu vois. Donc voilà. No existe ko woni sitan ko do la faamu hay kamen tanke balde goddo la naare be wawantamo fus be sonjamo non parce que golli day ani gra ayo affaire nyanne mi le vrai point koto ay nyanne jo fayda o jette contrat Allah okki ballo nyanne jo woyo nyaamu goddo tuma balde ma den lanni nyanne jo ko tori Allah naaru ko yimbe ben kadi acci wala go nyanne parce que mawdo e hunde nangi mo tuma hodi dande goy non wona fils yewti kaw nyamata ma o yey Allah mi citerne yalto edu nani mi ala edu mi ko question mi landi on ko torto la Allah yo Allah dande ukondi ko le nyanne e la tora ni fo Allah hay ganyo andun non mais ko mi ngon mi do tawa be inebe mi wala ki nyanne mi wala ki karmoko après ça n'engage que moi awa joni bawo do kono me nano nela ben ko be siga parce que mi jonno do exemple ko quartier amen woɓɓe no ɗon nenam maymuna ɓe wuuri selli e joni moodi maɓɓe maayi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fayda fof inna ko ñanneɓe ha fop woɗɗoɓe hay 2022 komi yeeyi ɗo koko ɓe ñanneɓe mi yeeyi mi ñaamoyi on faami hay sukunu moussa lilan hakketa o miya maɓɓe on ne en bon terme mi annda noon min kadi sikomi ñannejo no gasa hara min kadi maasi ni initeɓe nan jeynabo gasara an citerne ko a meli andi ko ɓenta ko meli ka parce que andi mi yeɓe wikko yimɓe ɓenna ɓe ko ñanneɓe lammanti kadi komi wonno pay kon ɗum no mi yettitan ko mi yawno Fouta mi yawno ko woɓɓe go ñande woore mi woni toon mi ñaami toon mi ñalli toon mi artoy mi piilan ɓeni woɓen ko ñanneɓe woto mi yawɗo mais mi yeɓe yummiraɓe mi weldino kadi ɓuuri fof yangi on goɗɗum on woloto citerne ɓe ini simo e ñande yagal ko yono ɗon o ñaami ɓe ini simo donc direct awa Cristiano Ronaldo yummirawo ñandejo nanguɗo ko tawi équipe de dimanche ɓe yaltinno ɗum Cristiano yoɓde ñande yagal ɓe ini sino joni kono mi gerdirta no mi waɗira ñande yagal Cristiano Ronaldo ne ɓay yummirawo nanguima koye gaga équipe de dimanche ande équipe de dimanche waɗayno Canal Plus ko ɗon ɓe exprime andi ko dowanto ɗoɗa ñanne yagal no woodi lando Pogba si ñanne yagal no woodi wallahi andi Gramadou min nani ala mais min on mi hoolaki andi ko fiyonu inata hoolaki tu n'as jamais été victime en fait. Écoute, mi anda no gasa ko mi wonno pay kuma honno mi anda je sais pas. Tu n'as jamais été victime. OK. Allah et son prochain n'a jamais été victime. Mais mi ngondo mi holaki mi holata. Non, Johnny Akimi lan ma grand. Dans le Coran, même dans le Coran, on le rappelle le Jones Falak et Nas. Grand, yo mi landoma piu ang mo holaki on. Ouais, mais kasi voilà grand hida jabi Allah non existe Allah no wodi Allah arrahman arrahim almalik alqudus hida jabi non la jabi la holi merci hida jabi honno malaika no wodi
les anges. Lanjabi, ouais. Voilà. Il y a les diables. Il jinna no wuri. Non, mais anda, mais selon ko firete ko deftere. Min kala ko de lanjabi kadi. Non, na sagon gentolantu lawano ma wiide est ce que da jabi ko janga ko na dumi wi ko wonki makin ko jaba wota jabu Allah kadi ko dum ordonuma kala ko wonki makin jabali wota jabu taw est ce que da jabi jinna no existi dum no lanjabi. Merci. Voilà. Jonon da jabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ari ka hore leydi do da jabi dum. Wa lanjabi. Voilà. Awa on don nelado mo Allah tagiri o mijiti ko mijito ko fo wonni ko sabu o do mi tagirta pium ko mi woni tagude ko mi adda kawre leydi on don nyanne tigi waawi mo be rewnano mo nokkel din fo be taybe watamo nyanne rewanno mo ko Allah cippinani falaqi e nasi ko sabu nyanne e sabu